Svima, ja sam Ema Klarić, imam 5 godina. Sada ćemo vam napraviti filovane paprike. Korak, operete ove filovane paprike. Gotova. Gotova. Drugi korak, osječete papriku. Očistit ćete sve paprike ovako. napravila rižu za paprike. Sada ćemo da punimo. Malo prelije, ali to će biti u redu. Ako pokvarite, bit će sve u redu. Malo morate više da uzmete riže i stavite u papriku. Tako. Ema, jel ti voliš da kuhaš? Aha. Vjerojatno će Selma dopustiti Anel. Šta će Selma dopustiti Anel? Da pravi inače. Ispade. Nema veze. Na pot. Nisi trebala skidati šnalik iz kosi. Jel te to naporno? Ne. Pa, hvala vam što ste
gledali ovaj video i pretplatili se na naš kanal. Svi vi moji drugari. Hoćeš pozdraviti? Kažeš pozdravljam vas sve. Pozdravljam vas sve. Puno vam hvala Puno vam hvala što ste došli što ste došli na ovaj video. i na naš kanal. I na naš kanal. Divni ste. Divni ste. Još. Sad će mama nastaviti da puni paprike, a ja idem gledati crtiće.